Siyalamukela abantu benkosi lonke lisendaweni ezitshiyeneyo abadala labancane silibingelela njalo silamukela kusona isifundo sakuyona leviki isifundo sesithathu. Mina engikhulumayo umfundisi uIvan Siziba ngilabafundisi abathathu engilabo lapha abazaziveza balamukele esiyaxoxa sonke isifundo sakuyona leviki. Singamukela sibingelele abalaleli bafundisi. Salibonani balaleli lani lonke lisibukeleyo kuzo zonke izindawo. Siyalamukela kusona lesi sifundo. Mina engikhulumayo ngingumfundisi uTHEBE. Salibonani balaleli endaweni ezehlukeneyo. Siyabonga uhlanganiswa kusona lesi sifundo saliviki. Igama ngumfundisi ulungile SITSHA. Salibonani balaleli, siyathaba ukuhlangana kusona lesi sifundo salamhlanje. Mina engikhulumayo ibizo umfundisi Chuma. Siyabonga abafundisi, siyacela umfundisi SITSHA sikhulekele. Asigobena amakhanda lapha esikhona sikhulekeni. Baba wethu osezulwini, siyabonga ithuba lokufunda ngelizwi lakho. Sicela umoya oyingcwele asithungamele siphe ukuqedisisa kusona lesi sifundo. Amaqinisa wonke ofisa ukubana sibe wazi sengathi angangena enhliziyweni zethu asincedise ukulungisela umbuso wakho zamasinyane ngomthandazo wethu ukukholwa egameni lenkosi uJesu. Amen. 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 Siyabonga abafundisi, siyangena kusona isifundo sakulo leli viki isifundo sesithathu lapho esikhangela khona umthetho njengombalisi. Umthetho njengombalisi, abanye bangathi umthetho njengotitshala, the law as teacher, umthetho njengombalisi. Ikota lonke loleli njoba sikuchilo siqalisa ukubana sikhangele ezemfundo, sikhangele ukufunda nje kuphela hathe emaklasini ezikolo, kodwa ukufunda indawo zonke. Kuvike pheleyo besikhangele kakhulu ukufunda ngekhaya, umsebenzi oqhakathekileyo owenziwa yimuli ekukhuliseni abantwana, ekubafundiseni, sibafundisela othandweni lukaNkulunkulu, bekwazini uNkulunkulu. Kanti kuyona liviki sikhangele umthetho njengomfundisi, umthetho njengombalisi, ukuthi umthetho wona unomsebenzi bani ikakhulu nxa sikhangele ekufundeni kwezemfundo. Mfundisi SITSHA, sizacela ukuthi nxa singena esifundweni usibalele indinyana yokwaziwa ngekhanda. Sithola encwadini kaDeteronomi 6 ivesi 5. Ithi yona uzakuthanda uNkulunkulu, inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, langomphefumulo wakho wonke, langamandla akho wonke. Siyabonga. Uzathanda inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, ngomoya wakho wonke, kanye lamandla akho wonke. Mfundisi THEBE, kutshoni kanti ukuthanda inkosi uNkulunkulu ngenhliziyo, ngomoya, langamandla akho wonke, kutshoni? Lapha sivili mbone ngani ivesi libuya kuhle ikakhulu nxa sikhuluma ngokuthi umthetho ungutitshala. Ngoba utitshala nxa kuyikuthi awuzinikelanga awungeke ufunde. Umntwana angazonda utitshala kapase esikolweni. So lapha kumele kube lothando. Uthando oluphuma ekujuleni kwenhliziyo lasemphefumulweni, lamandla wonke ukuzinikela ekuthini umuntu azwisise lokho akufundiswayo. Okay. Mfundisi Chuma, uzwisani ngale ndaba? Ukuthanda uNkulunkulu ngamandla akho wonke, ngengqondo yakho yonke, inhliziyo yakho yonke. Nxa ngukhangele imemory verse lay, nxa isitshona ngenhliziyo yakho yonke, ngomoya wakho wonke, langamandla akho onke. Kungivezela ukuthi nxa isono sasingena emhlabeni salimaza umuntu wonke. Kusho ukuthi umuntu walimala kokwakomoya, walimala physically umzimba wakhe, walimala futhi ekudlelaneni labanye abantu, social. So wonke ngomuntu kwalimala. So nxa umuntu ebuyiselwa esindiswa, kumele ukuthi ukusindiswa kwakhe umuntu asindiswe wonke, ngathi mina spiritually, physically, socially, konke ngomuntu kumele kube lokubuyiselwa kulokho kwakuvele kuyikho khona. Ngezindlela umuntu osesindisiwe isimilo sakhe sesikhula kikho konke
ingqondo yakhe yonke kuthi ukuthi konke okungokwami konke ngikho khona kumele kuphakamisele udumo kuNkulunkulu. Siyabonga. Kwabase Galatiya ngo-3 ivesi lika-21 mfundisi sithi uPaul lapha uthi ngabe kukhona umthetho ophiweyo kumbe onikiweyo akade sipha impilo ubungcwele kade bungazuzakala bekungatholakala ngomthetho. Kade umsebenzi womthetho kuyi ngezinye indlela okuvezwa nguPaul lapha encwadini yabaseGalatiya ukuthi umthetho kawungcwelisi umuntu. Kube kanti ke kunjalo uPaul kawulahli umthetho. Sinanzela ukuthi empilweni lapha ngisho lasekukhonzeni kulabantu abacabanga ukuthi basindiswa ngokugcina umthetho. uPaul lapha uvezayo ukuthi yebo kuqhakathekile ukuthi umthetho ugcinwe njengoba vele sikhuluma ngawo namhlanje umthetho njengombalisi kumbe njengotitshala wethu angithi. So nxa sikhuluma ngomsebenzi womthetho ngifisa ukuveza nje Paul izinto ezimbalwa. Ukuqala umthetho kuRomans chapter 7 verse 7 sithola ukuthi umthetho ukhomba isono ngezinye indlela uyasitshengisa isono. Okwesibili umthetho usithungamelela kuKristu Galatians 3 verse 24 icho njalo. Umthetho usithungamelela kuKristu ngezinye indlela ukuze sibe mazi uKristu simazi ngokunanzelela umthetho wakhe. Yiko namhlanje emphasis yethu isemthethweni. Okunye umthetho okuvezwa lapha esifundweni ukuthi umthetho uyasifundisa indlela yokuphila. Njengoba nxa sikhuluma ngomthetho kaNkulunkulu sananzela ukuthi kawuchiyananga uhambelana xathu lemithetho yona le yokuphilisana kwabantu esingathi ngama civic laws angithi imithetho ephathene lokuphilisana kwabantu. Nxa uNkulunkulu esithi ungebi ungantshontsha ngithi ngapha lakho ekuhlayiseleni nabantu nxa umuntu entshontsha ukuthi wephula umthetho wabantu ephula umthetho kaNkulunkulu. Nxa uNkulunkulu esithi ungahawukeli uzama ukuthi abantu kube lendlela yokuphilisana. So ngezinye indlela umthetho uncedisa umuntu ukuthi enelise ukuphila labantu umtshengise uKristu uphinde futhi ukhombe isono ukuthi umuntu nxa isono angasibona abese zama ukuthi achiyane lesono. Okay. Fundisi John. Ngokule verse le ayiqambileyo sithi uthe abaseGalatiya ngo-3 verse 24. Verse 24 ukuthi umthetho usisa kuJesu. Mina yikho engile engikuthakazelela ukuchasisa lokhana ukuthi umthetho usisa kuJesu ngendlela yokuthi nxa umuntu ezama ukugcina abese sehluleka ukugcina. Ukwehluleka kwakhe lokhana kwenza umuntu ananzelele ukuthi yena ngokwakhe angeke awugcina umthetho. Abese nanzelela ukuthi udinga amandla. Amandla ngikhona avela kuJesu ukuthi awugcina umthetho. So ngezindlela umthetho usiqhuba usise kuJesu onguye osinika amandla awukuthi lowo mthetho siwugcine nxa uJesu esesinikile lawo mandla. So umthetho avela kulandlela umthetho osindisa ngayo abantu. Alubana ngabe umthetho wawusindisa ngabe uJesu kazange afa esiphambanweni. Ukufa kukaJesu esiphambanweni kufakaza beyond doubt ukuthi umuntu wayengeke azisindise. Siyabonga. KuDeteronomi ngo-31 ngasikhangele khonapho uqalisa kundinyana ka9 usiya ku13 mfundisi THEBE. Uyakhuluma lapho Mose nxa esipha imlayo le. Uyananzelela ukubana amazwi akhulumayo asisiya kusizukulwane esasizangena elizweni lesithembiso. Enye into emqoka ephumayo kakhulu njalo futhi esiyithola lapha la kundinyana ikubana ukuthanda uNkulunkulu lokumesaba uNkulunkulu. Ukuhamba njani lokho kwizinto kokubili lokho ukuthanda uNkulunkulu lokumesaba uNkulunkulu. Yebo ukuthanda uNkulunkulu sesiprocess akuza ukuthi kutshoni ukumesaba uNkulunkulu kutshoni. Ungenelana njani? Kumele kungenelane. Ngokubana ibala leli esikhuluma ngalo lekwesaba lapha lona vele liphuma ekuthini umthandile uNkulunkulu. Asikhulumi ngokwesaba lokhuyana okubona inunu ezakuluma. Sitsho ukwesaba kokuhlonipha. So uNkulunkulu nxa umthanda uzamhlonipha.
ukumhlonipha kwakho kuza kwenza ukuthi uphile ngokwentando yakhe ubusuhamba ke ngendlela ayifunayo ekuphileni. Baqala bezwe babe sebefunda ukumesaba uNkulunkulu. Verse 13 lo kaDeteronomi khona. Baqala kanjani Juma? Bezwe abantwana, bezwe abalaleleyo, babe sebefunda ukuba nabanjani bamesaba uNkulunkulu. Ukwemesaba uNkulunkulu lapha kulethwa ngayiphi indlela? Into eyenzakala khonapho kumbe into yempilo yonke yomuntu? Nginanzelela ukuthi nxa umuntu efunda ilizwi likaNkulunkulu, nxa efunda umthetho, okwenzakalayo ukuthi umthetho uba njengesibuko. Isibuko lesiyana siyakutshengisa lapho ongcole khona kodwa sona kasikuklini. So nxa usunanzelela ukuthi ungcole ngaphi, sudinga amanzi ukuthi ususe ingcekeza. So ngezinye indlela nxa umuntu elokhu efunda umthetho, efunda iBhayibheli, okwenzakalayo ukuthi ilizwi lenkosi likwenza unanzelele ukusilela kwakho. Likwenza ulambele womele ukulunga. Lokho kulunga kuvela kuJesu. So nxa ufike ukuthini udevelop kumesaba uNkulunkulu, njengoba uThebeke watsho ukuthi ayisuko kwesaba lokhana ukuthi ngesaba isilwane okunegative kwesaba kwangikhona, but kwesaba kokuhlonipha, ukunanzelela umsebenzi omkhulu uNkulunkulu awenzile empilweni yakho nxa ekusindisa. Inguquko eze ngomusa wakhe obungayidingi, obungakudeserve. So kwenza ukuthi ngaleyo ndlela ube lokumhlonipha, yikho kuthiwa yikwesaba. Yes. uNkulunkulu singaba mazini mfundisi SITSHA? Kungabe kukhona yini ngoNkulunkulu okumele sibe kwazi esikwambuleleyo esikuvezeleyo yini? Intando kaNkulunkulu singaba yazini? Ngiyabonga mfundisi. Intando kaNkulunkulu singaba yazi ngoba uNkulunkulu uzivezile. Kazivezanga kuphela ngomthetho wakhe langelizwi lakhe, uzivezile langemvelo. Konke sikubonayo izinto ezidaliweyo, akula muntu osale lesizathu sokuthi kamazi uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uziveze ngendlela ezehlukeneyo. Sikhuluma ngomthetho wakhe, sikhulume ngelizwi lakhe, sikhulume ngendalo. Nxa sikhangele nje indalo sibona uNkulunkulu eziveza. Okunye kade ngifuna ukutsho bona mfundisi, sesekhona phana sikhangela ukwesaba uNkulunkulu lokulomthetho wakhe. Yikuthi uzananzela ke ukuthi nxa sikhuluma ngokwesaba uNkulunkulu kasonto eyenzakala automatically, asonto eyenzakala khonapho ngokuthi umuntu sesazi umthetho. Umuntu angaba wazi umthetho, ikovezwa la ukuthi iprocess. Umuntu angaba wazi umthetho, kodwa ukwesaba uNkulunkulu ngenye iprocess edinga futhi ukuthi umuntu ayifunde. Yikho ngafunda ngale Deteronomi chapter 30 lapha nesifundilele yana. Ngo-31 angithi iverse ngo-12 lo 13 iyasivezela ukuthi uMose wababuthelela angithi sebebuthelele wasebatshengisa umthetho kaNkulunkulu. Waphinda futhi wabafundisa. Ngezinye indlela kulezigaba ezimbili. Isigaba sokuqala ngesokwazi umthetho, esesibili ngesokufunda ukwesaba uNkulunkulu. So baningi abantu abawazi umthetho kodwa bangamesabi uNkulunkulu. So kumesaba uNkulunkulu kubonakala ngani? Kubonakala ngokugcina umthetho wakhe. Yes. Siyabonga. Ngabe uNkulunkulu nje ukuchila ukuthi uzivezile ngendlela eziningi, waziveza ngelizwi lakhe, ngomlayo wakhe kanye langemvelo. Siyananzela ukuthi uNkulunkulu ngitsho emthethweni wakhe lapha isifundo siyatsho ukuthi wenza konke engakwenza uNkulunkulu ukuthi abantu babe wazi umlayo wakhe. Yikho futhi nxa sesinanzelela uMoses, nxa uNkulunkulu esemtshela ukuthi uMoses uza kufa, uMoses uyababiza aqalisa ukuthi abatshele, ebatshela ebalandisela ngalokho okufanele bakwenze babe yikho khona uDeteronomi 31:14-27 mfundisi Juma. Azatsho amazwi, afaka amazwi ukuthi umlayo lo uza kuba ngufakazi yini, ngezindlela uzaba yiwitness against you umlayo lo.
kuthi ukuthini umlayo ufakazela njani umuntu umelana njani lomuntu umlayo engunanzelelayo ukuthi nxa umuntu ezama ukuthi awugcine kodwa enanzelela ukuthi kakwanisi okwenza ukuthi asondele kakhulu kuNkulunkulu ngoba enanzelela ukuthi uyawudinga umusa kaNkulunkulu okunye ebengunanzelela mhlawumbe nganye kakuphenduli umbuzo lo ophenduli obuzileyo engunanzelelayo lapho uMoses ukhanye lo mthwalo ngesizukulwane esilandelayo kunamanye ama leaders othena nxa eseluphala laphana angazi kumbe ufikelwa lulunya ukuthi kadingi ukuthi alungiselela amanye ama leaders azalandela ngemva kwakhe kumbe ukuthi alungiselele impilo engcono ebantwini abazaphila ngemva kwakhe hayi kungani impilo izaphelela kuye khonapha but uMoses sinanzelela ukuthi uhla alokhu enza isixwayiso lapha in the presence kaJoshua ukuthi lina njana belingezwa ngesikhathi bengikhona belisephula umthetho kuthi ukuthi nxa sengingasekho liza wephula kakhulu so lapha into enginanzelelayo kabi buhlungu ukuthi sechiya umhlaba sechiya leadership but uba ngenhliziyo emhlophe nje i-leadership yakhe uyayidlulisela uJoshua njalo achiye exwayisile abantu kakhulu ukuthi ngoba esazi ukuthi kwakuqhakatheke kakhulu ukuthi bakuzwisise njalo bakulandele kwakungumthetho lo owawuphiwe nguNkulunkulu. Siyabonga kakhulu isifundo esihle esisitholayo. Uthatha ulaya abalevi ukuthi bafake ugwalo lomthetho eceleni komjokojo wesivumelwano mfundisi THEBE ukuthi kube yibufakazi. Kube yibufakazi. Kwakuyamelana njani lapho phambili le? Umfakazi lapha indlela asebenzisa ngayo ungayibala incwadi kuba kwangathi ngumuntu okhangele olamehlo lendlebe olaleleyo ophilayo ya kuyinjongo yokuthi khona kubonakale obala ukuthi impilo yalaba bantu iyahambelana na lo Jehova lo baqhubayo enkangala ebenzela izinto zonke so uNkulunkulu uthi ifaka incwadi le ibe ngumfakazi uze nxa kulokunye abakwenzayo kuzabonakala ukuthi kuyahambelana nendlela lokho umfakazi akutshoyo phela nje umfakazi ngumuntu okukhangeleyo usenza ulutho yena engalwenzi akula muntu ongabiza ukuthi aze kuba ngumfakazi la yenzi into yenzileyo uyabe biza ukuthi azofakaza efakaza ngawo ukuthi ngambona ekwenza lokho ngezinye indlela yena into oyenzayo uyibona ingaqondanga so umlayo lo uyabukukhangele ukuthi laphana kasisahambelane laphana so bese kudinga ke ukuthi ukhangele umfakazi ukuze impilo yakho ihambelane lo mfakazi kwenza ukuthi nxa ezokufakazela asho ukuthi hayi sahamba sonke wayehamba ngendlela kumele ahambe ngayo abe sebaphe ingoma sitsha yokuthi labo beyihlabela amazwayo azabakhumbuza umlayo okusithi mfundisi indaba yokufakaza le indaba ethathekisayo ngithathekiswa kakhulu yikuthi ngesilungu lapha bayibeke bathi a witness against you kusho ukuthi lo ngufakazi ongakufakazeliyo wena evumelana lawe kodwa ngufakazi omelana lawe kusho ukuthi umthetho bengizibuza ukuthi umthetho umelana njani lo muntu umfundisi uThebe sezamile ukuchasa lapha ukuthi umthetho ngenxa yokuthi ufana lo muntu okukhangeleyo angithi usenza nxa sibuye endabeni yengoma yokuhlaba uthi yena kabahlabela ingoma lekabayifunde bayihlabele ukwenzela ukuthi imelane labo futhi nxa bengasenzanga lokho uNkulunkulu awukhangeleleyo ngibona ngani indaba yokuhlabelela vele kayiqalisi khona lapha indaba yokuhlabelela lakathesi ingoma ziyahlatshelwa ngithi
kumele ukuthi nxa zihlatshelwa zistike ku memory zingene engqondweni yomuntu ekujuleni kwemicabango yomuntu. That's why ubona ukuthi kulula ukuthi nxa ulento ofuna ukuyifundisa umuntu ungamfundisa ingoma uyayibamba lula. So uNkulunkulu ke usebenzisana naleyo method lapho uthena kabafundi ingoma kwenze ukuthi nxa sebengani bayakhohlwa umlayo kaNkulunkulu bangahlabela ingoma leyana bakhumbule ukuthi uNkulunkulu uthe ngalokho. So ngibona ngani yona leyo ngoma futhi ngesikhathi esifana kwamele ukuthi ibe ngufakazo omelana labo. Nxa sebephambana layo ingoma naleyo ibakhumbuza ukuthi liyakhumbula ingoma, liyakhumbula ukuthi uNkulunkulu utheni. Ibisimelana labo nxa sibephikisana nomthetho kaNkulunkulu. Ekukhuliseni abantwana babajuma, abazali balendlela abakhulisa ngayo abantwana indlela ezitshiyeneyo. Ungenzi lokhu uziphathe ngalendlela, wenze ngalendlela, wenze kuyabanceda abantwana. Kwesinye isikhathi ongazange alalele izixwayiso zomzali ngendlela eziyabe zibuye ngayo impilo yakhe iphambaniseke. Nya emcabangweni wokuphumelela ngokugcina umlayo kaNkulunkulu. Siphumelela njani ngokugcina umlayo kaNkulunkulu? Ukuphumelela okukhulunywa ngakho lapha ngokuJoshua 1 verse 7 no 8. Ukuphumelela lokho akusikho ukuphumelela ngendlela esizwisisa ngayo elizweni. Ukuphumelela elizweni nxa kukhulunywa ngokuphumelela kuyabe kukhulunywa ngomuntu onothayo uzuza imali umuntu, but kodwa lapho kuphumelela kwangikhona ikuphumelela mhlawumbe empilweni yakomoya. Okay. Akungeke kufanane la. Kwesinye isikhathi nxa ungazange kungenzakala ukuthi inotho yalomhlaba ungabi layo, maybe ngithi mina njengomzali, kodwa uthola ukuthi inotho kawulayo, but abantu abakho uthole impilo zabo ziphumelele kuhle bonke bese kukholweni. Abantu abakho bakhanye into zihamba kuhle, kodwa wena uphila impilo yakho yonke awuzange ube le moto, awuzange ube lezinto ezimangalisayo empilweni. Umuntu okukhangeleyo abesitika uphumelelanga, kodwa uphumelele. Kwesinye isikhathi impila kahle uyabungelabo o BP mhlawumbe ungela kuyinto ukugezisa igazi lokho. Kuyini lokho uhamba uyegezisa igazi all the time unqama dialysis. Uyabungela dialysis oyenzayo, but loano le mali unguyophila ngayo yena leyani i-dialysis. So engikutshoyo ukuthi mina indlela uNkulunkulu akhangela ngayo ukuphumelela ayisi indlela ilizwe elikhangela ngayo ukuphumelela. So siyathenjiswa ukuthi nxa singamlalela uNkulunkulu sizaphumelela. Kanti kuthathani sithi ukuphumelela? Ukuthi uphumelele sibili ukuthi kade uphumelele kade kuthathani? Actually singalandela i-definition yomhlaba yokuphumelela kumbe indlela umhlaba ochasisa ngayo ukuphumelela. Nxa umuntu angaba le talenta lakhe lihle abe lendlela creative yokwenza imali angithi abe into zakhe nje zibengani ziyahlangana nje abe ngani yaphumelela umuntu wakhona. I mean akhanye into zimhambela kuhle abantu bathi uyaphumelela angithi umuntu lo uphumelela ulezimota zakhe ulani ulama properties uphumelele according to umhlaba angithi. Kodwa nje umfundisi uChume sisho laphana ngibona ngani mina nxa singabuyela endabeni yokuphumelela sikhangela uJoshua sibese sikhangela futhi engxenye uYezekiya angithi kuthiwa uYezekiya konke ayekwenza according to 2 Chronicles angithi konke ayekwenza kwaphumelela, right? Waphumelela. Ukuphumelela lokhu akubaliswa ukuthi wayelama properties angakanani. Akubaliswa futhi uJoshua ukuthi wayelama properties angakanani. Nxa siya kuboJobe ngale ngifuna ukuthi ngikubalance futhi ukuthi singathi thina hayi nxa umuntu esesaba uNkulunkulu kuyala ukuthi aphumelele kwezenotho yomhlaba. uNkulunkulu uyenelisa ukuthi aphe umuntu ambusise futhi ngokunanzelela indlela amesaba ngayo ambusise anothe njengoJobe njengoAbraham angithi
nxa ukhuluma ngoJobe amakamela ayezinkulungwane ukhulume ngenotho yonke ayelayo angithi wayemesaba uNkulunkulu wayephumelele ngesikhathi esifana nayo ngifuna ukuthi sinanzelele futhi ukuthi kwesinye isikhathi kungakhanya sengathi abantu abamesabayo uNkulunkulu kabaphumelelanga ngedefinition yomhlaba ngendlela abantu abakhangela ngayo ukuphumelela komhlaba kube kanti ke nxa sikhuluma ngokuphumelela sikhuluma ukuthi umuntu uphumelele ekwazini uNkulunkulu njalo impilo yakhe kakhangela impilo yalapha emhlabeni kuphela there is life beyond impilo le yalomhlaba so kakukunceda ukuphumelela uthole yonke into inotho yonke kulomhlaba ubusulahlekelwa impilo enaphakade nxa unjalo awuphumelela baba THEBE singabancedisa njani ulutsha lwensukwini zanamuhla abantwabethu ensukwini zanamuhla abalawo lumcabango ukuthi hayi imali ngangena masinyane izinto zenzakala masinyane ukuthi ukuphumelela okuqondileyo kuyilokho singabafundisa njani singabancedisa njani ukuthi bakuzwisise ngendlela uNkulunkulu afuna sikubambe ngayo ukuthi ukuphumelela okuqotho okuyikho yilokho kumele babekwazi ukuthi ile inotho esibala ngolimi lomhlaba ayilantokozo ikuphumelela nje kodwa kwesikhathi okulezinhlungu eziningi kodwa ukuphumelela kokulalela uNkulunkulu uyasusa izinhlungu akukhathalekile ukuthi sebenza iTestament esidala esitsha kumele sidala isifumane nesitsha into emqoka ukuthi khona ukwephula umlayo kaNkulunkulu ukungalaleli kulezi inhlungu zakho impilo yangikhona kayilantokozo so-ke nxa sesiphila phakathi kwemhlaba esikuwo lo lapho esizungezwe khona ibubi kumele kukhanye ukuthi kulo mahluko phakathi kwethu thina esilandela uNkulunkulu labangalandeli uNkulunkulu nxa mina ngihamba ngemoto engilandela uNkulunkulu mina ngifana naye lo ngalandela uNkulunkulu ehamba ngemoto imoto yami le moto engahamba uNkulunkulu zilomahluko angisho imali yami inzuzo yami indlela engiyiphatha ngayo kayifana naleyo lwana ongalandela uNkulunkulu ningakwazi ukuthi kuloko echuni leminikelo lokuthi kube neminikelo yesihle lokunceda lwana engcenye uyabe engakwazi ukuthi uNkulunkulu uyakuqaka ezintweni so abantu abatsha kumele bakufunde khona ukuphumelela kusekulandeleni intando kaNkulunkulu yiyo umsebenzi umlayo usisa lapho kulomusa kaMpho le ntando yakhe bese kusuka lokuphumelela okuqo kakhulu nginanzelela mfundisi Chuma ukuthi kule zinto ezinhle ezilandela ukulalela uThixo singakubalisa ingxenye singakuqedi izinto ezimangalisa ezinhle ezilandela ukulalela uNkulunkulu lokwenza intando kaNkulunkulu kodwa bese kuthutsha futhi umcabango wokuthi kade indaba futhi laba abantu abalungileyo behlupheka ngabe senza intando kaNkulunkulu sijabelalela umlayo kaNkulunkulu kubangelwa kuyini ukuthi phakathi kokwethembeka kwabo phakathi kokulunga kwabo phakathi kokuhle kwabo kade indaba behlupheka futhi bakhona abatshumayela ivangeli lempumelelo abakhuluma ngokuhle kuphela kusehlela umKristu ukuthi ngalandela uKristu ngakhonza uNkulunkulu uzanotha ngakhonza uNkulunkulu konke nje kuzakuhambela kuhle kwenza ukuthi abantu abaningi bacabanga ukuthi nxa besiba ngamaKristu nxa belandela uNkulunkulu nxa belalela uNkulunkulu izinto zizabahambela kuhle bese befikelwa yikumangala ukuthi kanti manje kuyini okwenza ukuthi mina ngithi ngilandela uNkulunkulu bese kusuba yini engihlala ngigula kodwa lo oziphilela nje impilo yakhe hlanhlathe siyale akhanya kuyahamba wona healthy uthi nxa uxeganisa impilo yabantu abamlalelayo uNkulunkulu abamlalelayo uNkulunkulu lalaba abangamlandeliyo uthola ukuthi engani sokungazathi laba abangalaleliyo impilo zabo ziba ngcono so kwesinye isikhathi okubangela izinhlupho yebo impilo yakhe olalela uNkulunkulu iyaphumelela ngokwabo uNkulunkulu kodwa okusuka kubangele inhlupho okokuqala ukuthi kukhona impikiswano enkulu ephakathi kuka Sathane
lo Jesu. Okay. Great controversy. So nxa uphila impilo yokulalela uNkulunkulu, uSathane kasoza kuyekele. Kuba le jealousy ngempilo yakho. Yikho sibona kuJobe lapha nama chapter awuqala uJobe nxa ekhulumisana noNkulunkulu ukuthi konke inceku yami ethembekileyo. Uthi hayi ithembekile ngoba umfakele uthango. Yeah. Umvikele. So usuthango loliyana. So uNkulunkulu uyavuma ukuthi uJobe ehlelwe ezinhlupho ukuze kubonakale ukuthi uJobe sibili ayisiyo notho emgcina elalela uNkulunkulu. Ulalela uNkulunkulu ngoba ethanda uNkulunkulu ngemotive eqondileyo. Yeah, kakhulu. So i-great controversy isona ekhona phakathi kwaSathane noNkulunkulu. Njalo lokuthi siphila emhlabeni ongaphelelanga ogcwele isono lapho kubusa khona okubi. Even kwesinye isikhathi ezinye inhlupho ezisehlelayo nxa abantu ababi beyibo abalamandla abathungamelayo when evil people are in power abantu abalungileyo bayahlupheka. So ayisikuthi kuba ngumKristu ukulandela uNkulunkulu kuyakwenza ukuthi impilo yakho 100% izinto zibe right. Manje kuyabhadala yini mfundisi SITSHA ukulandela uNkulunkulu ukugcina imlayo yakhe nxa ngizayigcina mphinde nihlupheke? Kuyabhadala yini? Kanti ngiphonya bengiyigcinela nxa ngizaphinda nithwale nzima mphinde nihlupheke. Ngcono phela mphile futhi njengabo bonke abantu ababe khanya into zibahambela la nxa imlayo bengalanda abalayo. Actually uDavida kusihlabelelo ngo84 iverse ngo10 uthi yena kungcono ngibe ngumlindi wesango enkonzweni kumbe endlini kaNkulunkulu angithi kulokuthi ngihlale emathenteni amahle kumbe emahoteleni amahle kodwa agcwele ububi. Ayizindaba ekhunywa lapho. Ngezinye indlela mina ngifisa ukuthi ngithi mina kakula sikhathi engathi mina kakubhadali ukulandela uNkulunkulu. Abafundi bakaJesu bawubuza umbuzo nalowo futhi. Sebehambe lo Jesu okweminyaka emithathu. Lawo babengaboni ukuthi kubabhadala ngayo. Babuza ukuthi kanti sesihambe lawe 3 years sizazuzani. Sichila amanethi amambulethu sachiya konke sakulandela sizazuzani. uJesu wabaphendula ngempendulo emfitshane wathi yena ngiqinisile ngithi yini kakho lo yedwa ochiye konke ngenxa yami ongasoze avuzwe lapha emhlabeni ngisho lasezulwini. Umvuzo walapha emhlabeni asingeke siubone nxa sifuna ukukhangela izinto ezimaterial, kodwa okukhulunywe ngumfundisi uChuma impilo yona leyi yisipho esimangalisayo. Angithi ukuvikeleka emikhuhlaneni yisipho esimangalisayo. Kuningi uNkulunkulu asenzela khona esingeke sakubalisa. So kuyabhadala ukulandela uNkulunkulu lokugcina imithetho yakhe. Hathi material, enxe material futhi uNkulunkulu angasivuza ngokusibusisa asenza khona, kodwa kayisindlela uNkulunkulu asebenza ngayo. Kangathi mina ngakhonza uNkulunkulu semfuna ukuthi angwisele imota, angwisele iframachina. Hayi, kayisindlela uNkulunkulu asebenza ngayo. Azathi uDavida uzihlabelela uthi wakhangela indlela yababi, indlela ababehamba ngayo, uthi waphosa watshelela. Right. Nxa ekhangela ababi indlela ababephumelela ngayo, hawu kungathi highway konke kumnandi. Uthi wenzani Chuma? Wazi wangena endlini yenkosi wabonana. Lapha ananzelela khona ukuthi loba bengabe bekhanya bephumelele isiphetho sabo siyanga uchabalala. Ngibona kuzihlabelelo 73 kuzihlabelelo 73 ukhuluma uyachasisa ukuthi why ababi bephumele lo sihlabelelo 37 la futhi umuntu efana naye. So mina kunjiya ngilani namuhla kungiqinisa njani khonokho? Ukuthi ukuphumelela kwabantu abangamlaleli uNkulunkulu kunjengomlilo wamaphepha. Okay. Baphumelela khonapho but kodwa kumele ukhangele isiphetho sankhona. uJesu nxa ekhuluma uMarko 8 uthi yena kuza sizana uzuza ilizwe lonke. Yeah. Ubusulahlekelwa ngumphefumulo wakho. So ezinye izinto
kungakhanya kungalaleli uNkulunkulu bekha ukuphumelela masinyane. Yeah. But kodwa akula kusasa. Kumele umuntu nxa ephila impilo yakhe namhlanje ilihlo lakhe libone ukuthi ikusasa yangikhona ngiyangaphi. So kumbe ngqondo zasisala lapha kulaba bathi bona haya kusamela ngasigcina imithetho. Ithinte mfundisi. Bese siya khona apho. Okay. Bese siya khona apho ungcono ukuyihlanganisa. Okay, ukuthi abanye abantu bathi bona hayi okomthetho lokho umthetho wabethelwa esiphambanweni. So lokho kuzama ukuthi abantu kugcina umthetho illegalism ikuthiwa ikwenzani? Uyama emthethweni kakhulu. Uyama emthethweni kakhulu ongasindisiyo. Vele umthetho awusindisi. uJesu nguye osindisayo. Umthetho ungisa kuJesu ukuthi uJesu nguye ongisindisayo. Mina ebengulanda lapha ukuthi ungakhangela ukukhonza khona ngokwakho. iBhayibheli nxa ikhuluma ngokukhonza uzananzelela ukuthi ikulalela uNkulunkulu, it's obedience to God. Kule balela lisetshenziswe leli angazi ukuthi kumbe wayenza liqamba lengcele ngasincedisa. Ukuthi iziporori kwini angazi ngisithi angazama ukuthi ngayo sobani iziporori zikabani iziporori ngumuntu ongacabangiyo ocatshangelwa ngomunye umuntu oyabe umsebenzi wakhe ngokuphumelelisa iagenda yalo omthumayo omcabangelayo. Engulandayo lapha ukuthi kwesinye isikhathi endaweni abantu basebenzisa ibala lithi ubani isiporori sikabani. Bathi bona ubani ukhonza ubani. So engulandayo ukuthi mina abantu asebesindisiwe asebela sebeku agenda kaJesu. Obviously umthetho kaJesu kuyintokozo kuba ingxenye yempilo yabo. uAbraham uthi yena nxa echisebenzisa sakhe kuGenesis 22 verse 5 lapha uthi yena sala lapha ledonki mina lo mfana sisayakhonza sizathi singaqeda ukukhonza siyabuya sibuye. So ukulalela uNkulunkulu yena kubeka njengokukhonza. Right. Maybe kwengeza khonapho mfundisi sinanzela ukuthi xa sikhuluma ngomthetho ukuqhakatheka kwawo ngibona ngani umthetho usincedisa ukuthi uNkulunkulu sibe mazi ngcono njalo sizazi thina ngcono ngoba uthe umfundisi uthe bekhuluma ukuthi njengesibuku angithi nxa ungazibuka esibukweni usubona ukuthi hayi lapha kule charter la umele likhitshwa ngithi awuphonga ukuliyekela nxa ungaliyekela kuthi ukuthi uyabungasayazi into eyenzayo kumele ukuthi uli attend icharter lela so umthetho lawo unjalo. Siyabona sinanzelela isibonelelo esika Jesu. uJesu engakangena emhlabeni lapha encwadini yezihlabelelo 48 lapha 40 verse 8 uthi ngiyathokoza ukwenza intando yakho uNkulunkulu. La nxa isephuma emhlabeni futhi nxa usiya kuJohane 15 verse 10 ukhuluma amazwi phosafana nayo uthi uJesu nyenzile konke ubaba kade nyale khona ubengicinile imilayo kaBaba. uJesu sitshela isibonelelo sifundani ngendlela uJesu aphila ngayo juma ikakhulu nxa sikhangela umthetho kaNkulunkulu. Umthetho kaNkulunkulu uyi-constitution yasezulwini. Akula mbuso emhlabeni ongela constitution yangikhona. So lo mbuso kaJesu umbuso kaNkulunkulu lawo ule constitution awuphonga uzenzela umathanda. Alibana sasiziphilela nje sizenzela umathanda angazi ukuthi ngabe nxa kuyikuthi thina wethu ama government umuntu kazenzeli akufunayo kumbe imizi yethu abantwana abazenzela abakufunayo bese si expect ukuthi hayi nxa sesiko Jesu lapha wenza lokho ofisa ukukwenza akuzwisiseki. Babathi sihlangana la uJesu ofana naye nguye ophi imithetho futhi la ngale ngitsho sihlangana la eSinayi nguye futhi engakazalwa ngapha ukuthi abe khona nguye engazalwa ukuthi abe khona lapha emhlabeni la nxa wayekhona uqaliseni sihlangana la enjani
esiphi imlayo le esiphi imithetho le kodwa sinanzela ukuthi ekuphileni kwakhe lapha uyayigcina futhi ekuphileni kwakhe emhlabeni uyayigcina imlayo yonke le kungiphani mina engiphile ensukwini zanamuhla ukuthi nango uyitshayile imithetho uyigcina to the letter right up to yokugcineni. Okokuqala vele kuhle kusisendabeni liyana ke yakhulunywa ngochuma liyana ukuthi khona abanye abathi nxa sengilokukholwa akusadingi ukuthi ngigcine imilayo. uJesu lapha uyanika inselela ukuthi yena uyagcina umlayo ezelalele labazali bakhe. uLuka uthi wakhula engqondweni lasemzimbeni lasekudlelaneni labantu loNkulunkulu walalela elahlekile eNazareth eBethlehem bephenduka bathi bona besikudinga ndodana wathi mina bengisemsebenzini kaBaba sebefikele ngekhaya kuthiwa wabalalela abazali waphinda wayenza intando kaNkulunkulu wathi angenzi lutho ngaphandle kwalo ongithumileyo. Nxa uJesu esenza njana mina ngingubani engizayekela ukukwenza khona lokho ngisekele ukukwenza ngegama lika Jesu yena wakwenza. So ukuthi uJesu uyisibonelo esihle kimi esimele ngisilandele ukuthi khona ukwenza intando kaBaba kube ingxenye yempilo yami kuthi ukuthi kumele ngihambe ngikhangele kuJesu nguye umqalisi lo mphelelisi wokukholwa kwami. Yebo mfundisi ngamafitshane Juma kwabasefilipi ngo2 verse 8 wazehlisa uJesu wazithoba walalela kwaze kwaba sekufeni ngisho ukufa kwesiphambano ukusiphani lokho labalaleli. Mina bengifuna ukuthi ngithi ikakhulu la sebantwini abatsha ukuthi kwesinye isikhathi ukulalela uNkulunkulu kubonakala ngani into ephuzisayo engxenye umuntu omuthi yasebenza emsebenzini ukuthi alalele athembeke kumqhathi wakhe abone ngani hayi kuyamphuzisa ukuphumelela abone ngani ukutshontsha into zika umqhathi wakhe lokwenza ezinye izinto bone ngani kuyaphuzisa ukuphumelela. Mbone ngani khathesi siphila kusizukulwane sabantu abafuna ukuphumelela masinyane bephumelela bengasebenzi uthi umuntu atshone nje engxenye ebambe ehleze ebenchini ebambe icomputer afuna ukuthi kubuya amadola masinyane imali masinyane khona okukhana ukuphila impilo yokulalela uNkulunkulu loba kungenza ukuthi usebenze iminyaka eminengi ukuphumelela kwakho kungabi khona kungabuyi masinyane ingxenye ye character development yokwakheka kwesimilo somuntu ukuthi uyafunda ukubekezela while ulalela uNkulunkulu. Siyabonga SITSHA ngomzuzwana nje umthetho njengombalisi kuyini ensala ngubambile usifundo sonke lesi umthetho njengombalisi kuyini umthetho okwenzayo kimi lempilo yami yesiKristu. Siyabonga mfundisi. Engakutsho ukuthi njengoba sikhuluma vele ngokufunda umthetho uba yisikolo lapho umele ukuthi abantu bangene khona. Singayilandela imithetho yonalana kaNkulunkulu kahle uzananzela ukuthi iyasenqabela iyasivikela entweni eziningi ezimbi ebesingangena kizo. So ke ngamafitshane ngathi mina abantu abaningi esibona besesigabeni esingayisiso yebo bakhona abasemajele bengela macala kodwa abaningi babo abasemajele ikwephula umlayo kaNkulunkulu. Wona lo esithi thina umlayo kaNkulunkulu ama moral laws ahambelana futhi lama civic laws esikesakhuluma ngawo. So uqhakathekile ukuthi umlayo kaNkulunkulu siwuyekele ube ngutitsha wethu sincedise endleleni yokuphila kwethu. Ngabe uthi mfundisi THEBE umlayo kuyiwo sikhombela kuKristu ukuthi asilungisise asihlambulule imfundo kufanele yenze. Imfundo kumele ingiguqule. Umsebenzi wemfundo uyafanana nomsebenzi womthetho yini? Kuvele kuyaqathaniseka kuhle. Ngoba wona sikhuluma ukuthi umlayo ungutitshala. And utitshala nxa umele upase kumele uhambelane laye. Umthando umlayo unjalo. Ukuthi imfundo yonke epheleleyo imfundo evumelana lentando yezulu. Ekwenza ukuthi ingqondo yakho yonke, umoya wakho wonke, lomphefumulo wakho wonke, namandla akho wonke kubumbeke
kulethe umuntu owadalwa nguNkulunkulu ngomfanekiso wakhe. Siyabonga abafundisi. uNkulunkulu asibusise. Siyabonga abalaleli lonke likhona isendaweni ezijeneyo besikhangele umthetho njengombalisi, umthetho njengotitshala. Sithemba ukuthi uNkulunkulu ulibusisile njalo uzaqhubeka eliphathisa, aliphe amandla njalo aliphe ukwenelisa ukubana senelise ukuphila ngokwentando yakhe, sigcine umlayo yakhe ngendlela akhange ubona siwugcine ngayo. Sizacela umfundisi uThebe asikhulekele. Baba sezulwini, siyakubonga ngalesi sifundo. Sesibonile ukubana uthando luyisisekelo sendalo, luyisisekelo sesindiso lwethu, luyisisekelo njalo semfundo. Kwangathi uthando lakho lungasifuqa ukuze Nkosi siphile njengezindlamafa zombuso. Sikuthande ngezinhliziyo zethu zonke, langemphefumulo yethu yonke, langamandla ethu wonke, langengqondo zethu zonke. Bese sithanda umakhelwane njengoba sizithanda thina. Kuzaveza ukubana siqeqeshile, siyayazi into esiyenzayo ngoba siyabe siphila ngentando yezulu njengendodana yakho eyathi intokozo yami ikwenza intando kaBaba. Sincedise kulokho Nkosi. Gcizelela lesi sifundo, singasali kuphela ezingqondweni kodwa siphile ngaso. Sikhuleka ngoJesu Inkosi lomsindisi wethu. Amen.